Художехийн шипшины техника, ургылынуды шыны янзынуд, хитыт монголорынудха ерігін әлшід. Мун художехийн халбариды хабаты шухула судылынды зубшын кылсылығы. Инықада заншылты балығын тарялыңғы удыргығын фестиваль болына. Туз хүмже яболғы тарбығытен етікті қойырды хио ұңғыруы. Ямар судулнуд бәнімі қайшың жыны ажыла сашың ебол қыбыне. Қайшың жы ғазара, хэнар хахылжы, хэнар талқы таряға ургулжы. Художеха бодхожы ухыр молда холте бол хинтулу ины талар егет ажыл ябылжы бәнеге шапты. Оргос сэмбен өнжул уу сэмбен таря оргомсо сэмбен гектары 20-30 сенгер авхарда магадгүй бэнеже. Тэгэд мөн өнжул чин тэгээд адрарод талхимон гачо их салж болоод талхан унутчод бэнэ. Тэгэд комбайнда нэг подборщик тим авах санаты бэн мэн фермернууд. Фестивалин зарылғы қадаған цехорылды чыны юмы харадлы таршықы вышы. Зугор хамтара зубшын кылсыжы илыңғы яйындел, сықы кылсен удыйы батылжы худылқы қырыкты. Энді олса әмғуды тулуылық шыт, мұң хитыды монголы алзын кырыкыр килік шыт эдіп хитейгер хабадыва. Игет хитыды убыр монголы инвесторнут борятарында 40 гектар ымдамты урғымыл тарихы хусылты. Харин монголы әлшыт орағын болың техникыды ханаты ерінкі. Би өөрөө одоо 20 гаруй жил тариа тарьсан. Ийм тариаланч хүн байгаа. Тэгээд энэ жил одоо дэлхийн хангаа дэлхийг сайхан будаа тариаг сайхан ургасан ийм жил байгаа учраас бас тариагаа хураах одоо энэ туршлага энэ өдрөлгийг бас сонирхож эндээс бас сурч мэдих харах юмнуудаа харж бас дээрэс нь энэ олон одоо дилер компаниудыг бас танилцаж бас эндээс техник бусад төрлийн юмнуудыг судалж явна. Туз фестиваль буряды художехийн хужолгыды мун арыдзоно айылгы хэнг шандарте эди холор хангылгыды ушо ныгы хобита оролны гейша. Туяна Шултунова Накенти Тубаев, Бурят ТВ, Тарбағытен әмігға. Бурвегалы хизар ағын буряды дырык аду ұсқыбырылғын гуңдзаншылар ордынға зотайым. Августын далонды харышы вырнитыкта аду шыцығылыржы. Шыны ипподромы нәлгін байырты зарелықтағын орелданды гуйгошы маридо тавиха. Прель харса нетгай маритты дұрттай мари гуйлғыды мари хортық шатағыд соғыларад администрацияда главатияны соғылажын емхэнді. Тегад ямар емхэнгі сәйтігіді ипподром. Хорёте болины энэ сактыныгы таарымжыгы утхате институтивный группа создавайгатла яхтадых вайгайбте тэр мунгалты яханар вайгайбте гэдла тэгэтэнтэй хилэм жап марны урилдах хэп 10 дистанцтэй шагнал признуудын жал хэмбэл кыжорлжэнэвте 2 цехл основной приз за тэгээд нэгний большой приз харшы берег тэр 2400 1600 метрт бурят ултре мариттэгэд именной приз дымбырле балдыны приз гэд учиртээгате түндүндө 2 цехл байга. Харышы вырая душат ипподромте болыжы бури ыршытегер ажла явулна. Залуш хулы хонерхал татыха, шадагудыя хоргаха, олун гуйгошы маридыя хорихы тосып урда тавинхы. Үнозон мори урылдагар мурисонут нютук хорингудар ургын дилистегер имкитхыдына. Алтырғанын адыны урылданды ағын гуйгошы хулугут эрхимуде тода оро. Шытыхыды үнгүртік саншылты мурисонды бағыл ундыр амшылты харула. Үнэгэд бодоход юм бүхэнд артай хордоны бэлэв мэт хандаа болж байгаа. Арай бүхий хүмүүс шадвартай вэрхэ болж байгаа. Тийм л да. Арай аргагүй. Ингээд том оролдох хүн юм шадварны өнөөг нүдэндээ хоо харагдаж байна. Шадвар яагаад мари сэмбэн халаага яагаад дотоо явуулсан гэж үлээ хоо гарсан. Тийм л Догайнюток тонтате Батоев буда аха тырык татаркан сара мориде хорикшин мыргышылты хүн менге йонзон найын наймын онхой хилжа адунте носолдыдык векет хорына далана хуртар ныгыш хитер дурнин бурагы харышы вырнютыкты волхам морюрелдана хендерта буда Тамдинович завыл хаватыжа мориденго хуртанее туршыхылвеха. Арюн Цирендашеева, Сысык Саномова, Александр Парфенов, Бурят ТВ, Агатосханхо.